uramutse ushatse kumenya byinshi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushakashatsi ubwo ari bwo bwose wakora cyangwa se uwo ari we wese wabaza, byamusaba nibura interuro enye gusa kugira ngo bavuzemo ijambo The White House cyangwa se ingoro y'umweru. Iyi ni inyubako imwe mu zubashywe cyane ku isi, kandi iyo n'abayituramo barindwa cyane ku buryo utabigereranya n'izindi nyubako zikomeye n'ubundi ku isi. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Washington DC cyangwa se Washington District of Columbia, ni umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Virginia na Maryland. Iyi nyubako yubatswe n'umugabo w'umwenjeniyeri akaba n'umuhanga mu bijyanye n'ibishushanyo mbonera by'inyubako z'inzozi, James Architectural Plans. Yamenyekanye cyane ku izina rya James Hoban. Bivugwa ko ari umunya-Ireland, kandi ngo si White House gusa yubatse, ahubwo uyu mugabo ngo yubatse n'ayandi mazu agaragara cyane muri Amerika nk'insengero, amahoteli n'izindi. Zimwe muri izi nyubako n'ubundi ziracyari ku butaka bwa USA ndetse na Ireland. Kubaka The White House byamutwaye imyaka 8. Nk'uko izina ryayo riri, The White House ni inyubako y'umweru nyine. The White House yubakishijwe na Perezida George Washington, yabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa mwibuke, The White House ni inzu iturwamo na perezida kandi igakorerwamo n'imirimo ya perezidanse. Ubwo rero, kubera ko iyi nyubako yuzuye Amerika iyobowe na John Adams, George Washington ntabwo yigeze ayituramo. John Adams hamwe n'umufasha we Abigail nibo ba mbere babaye muri iyi nzu nk'abaperezida cyangwa se nk'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva iyi nyubako yashyirwaho ibuye fatizo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 792 kugeza irangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 8, Perezida George Washington yari afite umunezero yaterwaga n'uko umushinga ukomeye yari amaze igihe ari kugerageza gushyira mu bikorwa yari ari kubona uri kujya ahabona kandi uri kuvamo ikintu gifatika. Gusa ku bw'amahirwe make, umugabo w'umusaza w'imyaka 67 yaje kurwara bikomeye. Nuko ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe magana 799, ubwo yari mu bubabare bwinshi iwe mu rugo amaze gutakaza amaraso menshi nyuma y'igihe arwaye mu muhogo cyangwa se ibyitwa throat infection, apfira mu rugo iwe rwari ku musozi wa Vermont. George Washington warabaye perezida wa mbere wa Amerika imyaka igeze ku 10 guhera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'igihumbi kimwe magana 789, yaje kwitaba Imana ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe magana 799. Perezida George Washington amaze gupfa yasimbuwe na John Adams, ari nawe wa mbere wabaye muri iyi nyubako cyangwa se wabaye muri The White House nka perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye muri The White House. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 812 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 814, ubwo Amerika yari ihanganye mu ntambara ikomeye cyane n'Ubwongereza, The White House yaje kwanduzwa no gusenywa bidakomeye cyane n'intambara, ihinduka umukara. Gusa yaje kongera gusanwa, isubirwa bushyashya, isigwa irangi rwose, irongera isubirana izina rya The White House. Nubwo kureba no gutekereza kuri The White House bisaba ubuhanga bwinshi, gusa bivuga ko John Hoban wubatse The White House ngo yaba yarayikopeye ku yindi nyubako yitwa The Leinster House iri mu gihugu cye cya Ireland. Muri Google wanditsemo ijambo The Leinster House ushobora kuyitiranya neza na The White House. Unabirebye ku mafoto urabona The White House na Leinster House bisa neza ku buryo bitandukanye. Bisaba kuba ubizi neza. Leinster House abandi bajya banita mini White House cyangwa se The White House ntoya. Bivuga ko ngo ari yo yabayeho bwa mbere ya The White House, kuko ngo yubatswe kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana 745 kugera mwaka w'igihumbi kimwe magana 747, kubera ko isi yo mu kinyejana cya 18 ubwo The White House cyangwa se ingoro y'umweru y'igitangaza yubakwaga n'ikinyejana cya 21 ubwo abantu bari kujya ku kwezi uko bashatse, biratandukanye cyane kandi birumvikana. Iyi nyubako nayo yaravuguruwe cyane rwose, kuko nk'ubwo bivugwa ko perezida wa 36 wiswe Lyndon Baines Johnson wayoboye Amerika guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1963 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 1969, ngo yubakishije ubwogero muri iyi nyubako kandi bwihariye. Ubu bwogero ngo bwari ikintu gitangaje rwose ku rwego nta wundi muntu wigeze amenya ibibuberamo. Umugabo yahaye akazi ko kubwubaka byamutwaye imyaka 5 yose ataranabigeraho, kugeza ubwo yagiye mu bitaro kubera umunaniro w'ubwonko.
gusa bivugwa ko nta kintu na kimwe ngo yigeze atangaza kubwo ubwogero yubakaga muri The White House. Mu bindi bitangaje bigize The White House harimo nk'igikoni cyubakanwe neza ubushobozi buhambaye gishobora kwakira perezida n'umuryango we n'abakozi bose ba The White House ko baba bangana uko ariko kose, ndetse n'abashyitsi 140 icyarimwe, kandi buri wese akarya ibyo ashatse kandi agasigaza rwose. Mu gihe The White House yuzuraga ubwo Perezida Adams na Abigail bayitahaga, ngo bahisemo gukora ako karima k'igikoni ngo bajye barya neza ibyo bihingiyemo kugira ngo bizere ubuziranenge bw'ibiririrwa muri The White House. Bivugwa kandi ko ngo bashyizeho abayobozi 5 bahoraho b'inzobere kandi ngo bashinzwe amafunguro n'ibyo ari byo byose bifatirwa muri The White House. Birahambaye cyane n'uburyo bapima amazi yo kunywera muri The White House. Baravuga bati tutaba twaririnze igisasu ko cyakwegereye inzu tukicanira ubwacu. Uburozi ni akantu gatoya. Bwa mbere ubwo Perezida George Washington, perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afata umwanzuro wo kubaka Presidential House cyangwa se Presidential Mansion, bivugwa ko ngo yahaye akazi Bwana Pierre Charles Lamfa. Gusa ngo kubera ko Pierre yari umufaransa kandi ngo yashakaga kubaka ingoro, ariko ngo George Washington akabona isa neza nizo ku bwa cyami mu Bufaransa, George Washington ngo ntabwo yigeze abikunda. Yanahise yirukana Pierre kandi abigiriwemo inama n'uwari umunyamabanga wa leta Bwana Thomas Jefferson waje no kuba perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. George Washington yaje gushyiraho amarushanwa yo guhatanira kubaka The Presidential House. Iki gihe mu guhatana kwinshi nibwo James Hoban yatsindiye isoko ryo kubaka The White House. Icyo gihe yitwaga Presidential House. Iyi nyubako yubakwa yahawe ibyumba 132 by'ibiro, yaturwamo kandi n'imiryango 16 icyarimwe, ikakira abashyitsi 16, ifite ibikoni by'akataraboneka 3 n'ubwogero 35. Ni inyubako igeretse 6 cyangwa se ifite nivo 6. Byose hamwe ifite inzugi 412, ifite amadirishya 147. Kubera ubukonje kandi ibarizwamo, ifite ibyitwa fireplaces cyangwa se ahantu ho gushyuhira cyangwa se ahantu botera 28. Ibyiciro by'amayesikariye ni 7 na esanseri 3. Bwa mbere ubwo John Adams na Abigail batahaga The White House, icyo gihe yari itaranuzura neza, hari ku itariki ya 1 kwezi kwa 11 mu mwaka w'1800. Kuva ubwo kugeza kuri Donald Trump nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe ugomba kuba muri The White House, iyi nyubako yabaye urugo ndetse isimburanwamo n'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango yabo. Mu kinyejana cya 18 mu mwaka w'1800 ubwo The White House yuzuraga, yabarirwaga mu gaciro k'ibihumbi 232,371 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni ukuvuga $317,884 n'amafaranga 663 y'u Rwanda. Ukurikije agaciro aya mafaranga yari afite mu kinyejana cya 18, aya mafaranga yaba ari $1,172,000 by'amadolari ya Amerika mu kinyejana cya 21 mu mwaka w'2024. Ni ukuvuga $5,707,296 by'amafaranga y'u Rwanda ubaze ukoresheje ibyitwa wise.com currency converter. Ibaye iri kugurishwa mu mwaka w'2024, The White House yabarirwa ku gaciro ka $1,500,000,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya no kuvuga $2,252 miliyari y'u Rwanda. Kwandika uyu mubare, wandika 2052 inyuma ugashyiraho amazero 9. Nadusubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi tubashimira kuba mudukurikira. Nitwa Twana Abakwizera Imana, naho ubutaha.